Twongeye kubasuhuza bakunzi b'iyi cano, twongeye kubasuhuza tubibutsa ko icyo twe tumaze ari ukugenda tubagezaho imari za makeya, diru rwose za makeya buri wese ashobora kwisangamo, z'ibibanza n'amazu. Reka tubibutse ko izi ari diru z'ibibanza n'amazu tugenda tubahereza, biherereye hano mu murenge wa Bumbogo. Aha rero tubazaniye ni ibibanza biri ahantu heza kandi mu miturire. Murabona ko uyu ari umuhanda, ibyo bibanza rero ni ibingibi turi kubereka, biri kuri uwo muhanda neza, bikase. Harimo igishaka 2.5 n'igishaka 1.5. Igishaka 2.5 gifite 15/20, igishaka 1.5 gifite 15/15. Aha hantu rero ntihakabaye hagucika, dore yuko aha hantu haryoshye kandi hameze neza, ha make cyane. Tudatinze rero reka tubereke ku muhanda, ni imbere aho ngaho, aho iyo poto iri neza imbere ho gato. Dore ku muhanda ni aha ngaha, nta n'isegonda. Dore ku muhanda ni aha ngaha, reka tubereke wenda aho ibyo bibanza biri. Twaberekaga dore ngibi biri hano ku myumbati, ngira ngo murabibona. Noneho ku muhanda turagira ngo tubumvishe neza ko ku muhanda rwose ari imbere gato. Dore ngaho ku muhanda, murabona ko ari umuhanda, isantere rwose iri mu miturire. Murakoze rero, turabashimiye, mugire ibihe byiza.